Sembabekti kunjuk ingkang minulya sadhap sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sunan Pakubono kawenenglas hangape saha hangunjukaken kasukan dalem. Abdi dalem kula cumadong lilah dalem hangarepaken tata cara hari tari dunia wonten ing wanci menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, yang mulia Duta Besar Negara Chili, Bapak H.E. Mario Ignacio Artaza Loyola beserta istri, Wali Kota Surakarta atau yang mewakili dan jajaran Forkompimda Kota Surakarta, Wali Kota Salatiga beserta istri, Pelaksana Pelestarian dan Pengembangan Keraton Surakarta Hadiningrat, Panjenengan Dalem Kanjeng Gusti Pangeran Haryo, Panembahan Agung Tijowolan beserta istri, Pangageng Sasono Wilopo, juga Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta Hadiningrat, Panjenengan Dalem Dr. Anda Gusti Kanjeng Ratu Kusmurtiah Wandansari, Magister Pendidikan, beserta suami Bapak Dr. Kanjeng Pangeran Haryo, EDS Wirabumi, SHMM. Para Sentono Taratalem, Pangageng dan Wakil Pangageng Bebatan Keraton Surakarta Hadiningrat, Bapak Ibu tamu undangan, hadirin yang berbahagia.